muri ravugwa no mutoza witwa Malul. Ba Malul benshi nabo muri Tunisia. No munyatuniziya n'ubundi. Cyane. Nabil Malul. Ariko se ko uyu watwaye Champions League ya Afrika ari kumwe n'ikipe yatwaye Champions League ya Afrika Nabil Malul ariko iryo zina ndarize yatoze n'ikipe y'igihugu ya Tunisia. N'umusaza w'imyaka 62 yatoje Esperance urumva atoza ikipe y'igihugu ya Tunisia ubu ari aheruka gutoza USM Alger. Niyo mpamvu wavugaga Algeria. Dore CV. Niyo mpamvu wavugaga Algeria. Yatozaga USM Alger batsinda Yanga kuri finale ya Confederation. So iryo ni izina bamaze nuvuga ngo guhera mu kwezi kwa kane kuko urandi rwa EPR muri projet zabo muri future project icyo gihe n'ubundi bari batanye gushyira ku murongo ko witoda ariko yabadahari nuvuga ngo aperano yabinyemeje guhera mu kwezi kwa kane nibwo batangiye kuganira na entourage yiwe cyangwa na camp yiwe kugira ngo barebe icyo byaba bisaba. Uyu musaza atangiye atoza yo bita Olympique de Kiev urumva yatangiye gutoza muri 97 uno imyaka amaze atoza kandi sama club gusa kuko yatoje byibuze ikipe y'igihugu ya Tunisia ahereye mu bato batanyije imyaka 23 abanza no kumutoza wongereje muri 2002 mu ikipe y'igihugu ya Tunisia bayita les Aigles de Carthage. Arongera yitoza 2017-2018 atoza Syria, atoza Kuwait, atoza Esperance, agaruka muri Kuwait mu ikipe yitwa Kuwait SC Sports Club. Hanyuma Severa remere ahubwo uyu musaza ndabona yarabaye n'umukinnyi. Yabaye umukinnyi ukomeye cyane kuko mu mikino Olympique yo 1988 yabereye Seoul yarayikinnye rwose. Akina muri Hanover mu Budage, akina muri Bizerite no muri Club Afrique yarakabije. Yatoje Tunisia mu gikombe cy'isi. Severa akabije arakabije. Yatoje Tunisia mu gikombe cy'isi. Yarahani makaza afande de rwose uyu muntu amanutse. So indabyo zeba amashugwe yabayamuhe rwose. Niyo mpamvu wakubitaga ngo no muri Algeria iri ni rimwe mu mazina Imaze amezi agera kuri 2 barimo baraganira. Ubundi ringiri niryo niyame kuko maze nk'ibyumwe nka 3 ndikurikirana menya se progression bimeze bite. Uyu nguru rero ibiganiro cyari ariko urumva iyo se vuvuga irajyana ni faranga arimo arasaba Nyarugenge. Icyo rero cy'ifaranga kandi noneho we akavuga ngo urumva ko waruvuze mashami we akavuga ko urabona abantu batoza benshi akubwira ko bakeneye first assistant coach, second assistant coach na fitness coach. Nuvuga ngo n'aba video analyst barabizanira. Nabo bose nuvuga ngo abafite timu y'abantu batandatu igomba kuba amanukana nayo. Iyo package rero yiwe irimo abo bantu bose. Akaba ari bw'ikipe bivuga uti bagena bakagaruka inyuma akavuga ati bagakora inama akavuga se ibi bintu koko bizakunda. Bakaba ari bwo no bavuga ati reka tube turetse gatoya tugende gakeya. N'abasista be agashaka kujya hasi inote y'ijana bose byose byavuye ntago yajya munsi y'u 60 by'idolari hagati ya 50 wowe kuvuga ku giti cye wariko nyine kuko nk'ubu n'abasista be uruvuga n'abasista be ndavuga nka Darikonovic n'abasista be bose batwaraga 45 ubwa kuvana maye abandi akagenda bihembera bamwe bafata 7,000 nko nka Dariko bafata 23. Severa remere uyu yagenda akagwa nko muri 70 yagenda akagwa muri 70. Icyo kintu rero cy'uwo mutoza n'ibyo asaba byose na exigence kuko urumva nibyo barimo bakora. Impamvu EPR nayo bashaka gukora ibintu byabo barashaka kubikora ku buryo ukwezi kwa gatandatu kugera mu cyumweru cya kabiri niburi ibyo bintu birebana n'umutoza byaranye kugira ngo projet yo kugura no kubaka equipe projet 25-26 itangire kare. Nibiza bya bindi bageze mu kwezi kwa 7 n'ukwezi kwa 8 bakirimo barashaka bakinyoya bakoza kirekare bakareba n'uburyo bategura friendlies na mercato birimo n'ubundi uretse ko za sekafa amatariki abataremezwa neza ahindagurika ashobora kubazamo bagategura ubwo bwa friend bidahindutse iyo yifuza gukora pre-season hanze y'u Rwanda yayo yiteguriye ubundi nirwo rwego rwano ma equipe kazagaruka mu Rwanda ikina nka za super bakajya nko muri Maroc nk'iraba bakamara ibyumweru bibiri nibyo nese na za Qatar yaje bakina n'amakipe yaho imikino ya gishuti ama club giant ni kwabaho ni kwabaho
urumva naho gukora precision n'imyitozo ugakina na marine ugakora precision ugakina n'intare gutyo ugasanga ntabwo ukinye n'amakipe. urumva ikihutirwa ni ukubanza kuzuza iyo myanya, ni ukubanza kuzuza iyo staff technique kugira ngo babone naho bahera. Kandi hamwe mu bantu hatekerezwagaho harimo muri Algeria barabo aha hantu koca murushe nta kuboko ko kurimo kwe. Ndewe ndagerageza kugenda mpuza ibintu koca murushe w'Amavubi byanze bikunze hano ashobora kuba harimo akantu, kuko n'umwe mu batoza bafitanye umubano ukomeye cyane bamwe mu bayobozi ba EPR. Ashobora kuba rero nawe ari mu bantu bashobora kuba bari kurangira APR umutoza. Exactly, niyo byanze bikunze ubushakasha iperereza ryanjye uperereza ni kawaida jeshi iperereza ryanjye rirakomeje ngenda binjiramo n'abasirikare ndaboneka reka ngiye ubwo akise n'ikintu cyane no muri DID bambarimo cyane ku bantu bibaza ngo kabatoza babara bakenshi bizanira backroom staff yabo ubwo umunyarwanda yajya mate, ariko twibuke ko no mu myaka ishize hatsiriye bagarimo no banga babakenemo umunyarwanda wenda kugira ngo abe nkariyezo cyangwa se abahuze n'abakinnyi kubera wenda n'ururimi mashami ashobora kujyayo, nubwo yaba atari umutoza wungirije first assistant coach, ariko akaba ari muri iyo staff kugira ngo afashe wenda abatoza baje n'abakinnyi basanzwe bahari nk'uko Thierry hari mbere yuko bamwohereza mu makipe y'abato, urumva kuba hari rero agafasha mu nguni nyinshi, abazi nguni nyinshi, habe off pitch haba mu kibuga no hanze y'ikibuga. Umuntu ufite experience nk'iy'amashami byose birahurirana biba bikenewe. Ubwo se Ruvuyangara twe tubyure uvuga kuri Kevin ubwo bavuga ko bitaganiriye ibyitwa ibya babinyomoje ibyitwa ibya Kevin uko bimeze. Nuvuga ngo Kevin hari di nkamubona ishyoronge bamwerekanye we none se Rugango siko ba Jaberi berekanye nese Rugango igihe umaze koko okay wisuvuga ya Jaberi yo guca i Nairobi ubundi bakazana. So ibya Kevin Muhire Kevin Muhire afite deal barimo mu agent barimo baramukurikiranira. Iya mbere iri muri Libya ndetse indi ikaba muri Iraq. Muri Libya mara kipe y'abamanzi yego indi na ba jihad indi ikaba muri Iraq. Nta yindi ya gatatu. Ubwo nyine ya gatatu ni ya Shorongi APR. So nuvuga ngo ize dire ariko na Elmerek yari yavuzwe. Elmerek yo muri Sudan yari yavuzwe, ariko imbaraga nyinshi ziri muri urebye na amakipe ane. Nuvuga ngo aho ngaho cyane kujya mu bihugu by'Abarabu, Libya, Iraq na Elmerek. Noneho izo diru rero mu gihe za failing kugumenya rugenye nta handi hantu yakina, kuko Rayon Sport yarabasezeye yabishizeho umucyo rwose no kugira ngo unabyemere kugira ngo unabone ko umuntu asenze byakwanga baranamurakarira wabonye ko n'uburyo yasoje saison nka kapiteni wabonye interview yiwe bavuga ko yishongoye cyane avuga ku bayobozi n'ibiki nibyo batakoze, avuga ko aribo bagize uruhare mu kuba Rayon Sport ibuze igikombe. Biriya bikwereka ko umuntu umwaka urangije yereka abayobozi akavuga ko biriya nabyo bikoze kubera ko hari igihe kinini yamaze atavuga, abayobozi ari byo babemereye ariko ntibabikorera abakinnyi mu ikipe Rayon Sport. Uko kutabikorera abakinnyi aravuga ati ntabwo nasoza saison incecetse, naracecetse kugira ngo turebe ko twaraninga, turebe ko twapfunika igikombe tukakibona, ariko kuva cyanze reka mbivuge singomba kugira ntabivuze abo bare bamenye ukuri ubutaha kuko urumva burya avuga ko Reya ikunda ayiyumvamo. Aravuga ati kugira ngo rero ikibyimba nuvuga ngo kugira ngo uvure indwara urayigaragaza. Avuga ati ino kipe nubwo nsoje ubutaha abareyo batazakomeza kurinamo no mujyo, reka manze nshyire bimwe nshyira hanze babimenye nibajya no kubaka, niba bari gukanira kanyenyeri kipe bavuga ati twigurire umukino cyangwa twubake gutya no bazamenye igihari. So uko gusoza kwa Kevin rero muri Rayon Sport birekwereka ko nyine Rayon Sport byararangiye. Izo deal rero nizidakuna ko urumva abo agent abarimo aradiringa n'amafaranga bashaka, nawe Kevin barabwiye mu agent amafaranga akeneye, agent nawe akazagira ayo yisigaraniramo. Izo deal zidakunze nibwo guguma Kigali byagira gute iyo diri turimo turavuga yahakanywe yo kuba yava none mu nzova akazamuka kajya hariya byaza gukona. Ariko Kevin we arajwe ishinga no gusohoka cyane bwo kwifaranga ryo muri Libya ko abara abakinnyi bamanze ndetse na bajihad babaganira bamaze kumubwira ifaranga bamaze gukirigita aya Iraq abo bafose ndetse n'abana na bajabira baramaze kumubwira uko ifaranga rya hariya arimeze kwa kubura. Kevin we avuga ati imyaka 2 ndayikubita hariya ifaranga nzana nze nongere nzamure business yanjye nongere mo capital zira business zatangiye arebe ko yakwaguka
kajyanye ariko urumva ko kuri Muhire Keve bimwe yavugaga ni umukino yabivugishijwe wenda ashobora kubivuga ari amarangamutima Zlatan yagiye atanga ariko nawe yari n'umwana ariko urumva Ruvuyanga ahantu ageze umuntu amaze kugira urugo business yatangiye kujya muri business zira business yatangiye atari nko kubona avuga nga ziba zikenera ko wongeramo igishoro buri mwaka kundi icyo gishoro rero uraza kugikura he iyo APR IGM Rekritoma yabona yabiri ko gwejo nayo ishobora kuba yatuma akuba kabiri cyangwa agafungurira business yindi akayifungura handi so niyo mpamvu rero biriya byose urabivuga ariko bikarangira n'ubundi ikipe uzareba abakinnyi b'Uburayi yatsinze asoma ikirango cya ekipe ko bucya kagenda hanyuma tuganire none